Jotono lamchok show ani channel Jin Times News ding hi no no oilan chia paithe an jora na no na chu no ba mo tawo o channel la kung to no ba na like and subscribe ke to re video pa Trivra Assam Mizoram ni bro joto bro ko sian ma ba bandawa ang ani channel Jin Times News ding hi no no Jotono poilan chi paithe an jora no kha login en ma ba bandawa na no Jotono pal masajamsi inke tinio side nung Kanchanpur constitution wo Tripura tharau press meet khelai jami boro ke boro biskang bidan sabha candidate no boro chunglai jami songkor yang yanai no Tripura thani nge bungno candidate shona bo bandaw boro no joto je side nung Kanchanpur constitution ni boro joto songkor yang no boro khasu lai boro cha lai jaye biskang wo plai ge Tripura thano number bang ke mai pass ke thanma bandaw boro bubagra no boro kau message dilai jam si bro press meet ke bro ning khodiya chong kau thya chini samo khnani leina मंगलबार दिनेरो आनंद बाजार पार्टी ऑफिस त्रिपुरा मथानी पार्टी ऑफिस वो जोतो त्रिपुरा मथानी वारिसराव ब्लॉक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी के बीसी मॉनिटरिंग चेयरमैन मेंबर के जोतो त्रिपुरा मथानी जोतो सिंगरा रो सिंगे के प्रेस माखेमन कारण के माखे बुसकां 16 तारिख मार्च फेब्रुवारी विधानसभा इलेक्शन क्या बनो तु ये जिन साइनो कांचनपुर कॉन्स्टिट्यूशन क्या त्रिपुरा मथानी कैंडिडेट बन न तु ये क्या प्रेस माखे हा जों बां माखनाव जिन त्रिपुरा मथानी बिसिङो कैंडिडेट न तु ये गाव बे खुले मराव आमिया बनो जों खातिया आमबो जे जनगण तुक्तिनो सापु ताखे जत एलाका बासी बिसि नि ब आबो ग्रुप जे समर्थन रिमो आबनो कैंडिडेट खेनिंथो बनो काबो ये जिनि बुबागानो प रिक्वेस्ट केओ एखेमो ये बसे आमि जे ग्रुप खातुं ये सिले दंफो आबले गथिया आमबो जे जनगण जत प्रजार खासु ये जंमो हा मो आबो बनो खेनिंथो आबो केसे जुं बुसकांगो त्रिपुरा मथा बचि साइनो कांचनपुर जुं बाइमुये जुं जिनि गेटार लेंदा बिखेमनो जों सक्सेस होनाय जों आसा खायो ओंखेते थायाखौ केबरो ट्रेनि पार्टी जुदा गइराव फायो एनएस उनफाइबो के त्रिपुरा मथानी दंसौनाय खुये कैंडिडेट जदियो ट्रेक ताराव उनथावनाय सिंखे आमि आबुमा जत एलाका बासि जत ब्रिजरायनो ब्रुकता खरंता थांखे जों ब्रानि ताम दैमु आकल बिखौनो सातमान पानो जों सातमा खक्सि मतो मामि बसिबा जों ओ आइपिपि सिंपो सामजतसु तांम बिजेपि बायनाय जोंनिया जिनि बयला काराव बां माब्रु बिखुन पाइनो दिनो त्रिपुरा मथाव जत जइन खेपाय पाइथाङो उनखितो ये दिनो त्रे पुर्णबा आपदिमा जदिसे उनखाना सिंखे जनगण सिमा यांथानाय बय बां माचिनि त्रिपुरा मथान सिंपो खाफङो खाकजां मैया मारक बांमा दङ केत्रे बुचि बुरा जतसु हाथाय हारुंतोन मारफो तांपाय थमो ब्रु यापाय दुन पाय थम पाना जत नाइस्ले पायनो त्रिपुरा मथा फाये त्रियाबनो फेरावये नांखो नाय थासिके फ्राले त्रिपुरा लेनोले ग्रेटा लेनोले सुमचिया मन पानाव ब्रु चौ नाइसे पॉलिटिकल मन बे खेक्लाइम बया jot poila chiyo paithe anjar naro nai to na an channel bai krung tungdi Chini Times News ding khiye an mungke Jitendra Chongpringse angke naro no je biskang bidansabha Tripura mothani ungye ke ha sodisho bongkau thya thani samo naro khnaye message bubagran thio naro joto krungi ma bude sar siaro khele je angke ta obi sodisho khudin thya thani ta o chong ya friend no joto no khaksang mone hambai ake tini party Tripura mothani ungye ebong block committee members ni sodisho ungye ang chini 16 Kanchanpur 2023 বিধানসভা নির্বাচনী প্রার্থী নিব পান্দাও ব্রহ্মনাং শঙ্কর ইয়াংনো সুংপূর্ব ভান্ডার মানুংয়ে যত খাকসায়ে মা দङ आरुंबो ए मीडिया नि थ्रु दे आं बकक मा साख्लाइफियो जतनो खाकसा
nule bo Kanchanpur chini Kanchanpur ni msio le spono candidate le khaksa pitong 전에 손권너세 각상이동. songkorno ke nule ke 정포 앙포 손권너나 각상.